nonsia ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunyina Chin Ebrason, see the SOMPA Kasiebo Esomo, every SOMPA 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited on Nonsia Kasiebo, and AKOSUA Wuti in a Kasiebo, every SOMPA 106.5 FM Accra. No, and I'm your headquarters, Wokumasi, Aya SOMPA 93.1 FM, Ayiko 100.9, Adam Fopa Radio, Paris, France, Takwa SOMPA 101.1, Takwa de SOMPA 103.3. Tachima SOMPA 106.1, Sunyana SOMPA 98.9, and in Kranza SOMPA 90.7, SOMPA 97.9 FM no, Ayan Kranza na Domanso, Aya SOMPA 101.3, na Mankasim Mankasim ya Kingdom 106.1 FM, Decoder Subebia Radio wono SOMPA FM ena ubenya Facebook braho sesi abe follow yefisi story no, enya wode wasuti nkwa emfonyi eka ho na ubenya ewe ye Facebook page na ye SOMPA 106.5 FM Accra hokra na wutie kasebo na ede efse wutie na wasanya mfonyine ede aka ho like page na ehye etie brebia ye programs beba live no na wonso wanya ho mfaso na YouTube eye SOMPA FM live ye website ye www.sompaonline.com na KJC Company Limited no pa no nsia kasebo no wotomadansie ho niema endpoint homeopathy clinic ede alternative medicine ya resa papa ede abrewa wotu yare na so prekope Tontina 74 mixture immune booster papa enu de ni kwansa wo yare ansa da bia na wonum na ye wiye John's bread and pastries for the John's hot cake ba say dokuru we na obi a woton dokuru bia eton bie ewo Ghana ha na ye da 21st clinic for so ase ene ye da Kaneshi market for so ase na anu SOMPA ye pagya ye studio ni besi abonten bibia koso wano ensemo ye de somo anopai de di makotene no ebini CDD penning per be the atudwa said, dear, don't come on a camera, Sabbath, Fisa, no toto bedra, ya wombe toto. Chief Justice Ayaboni de Anwano, Wamon Chenseno, what actually, the intra, ya the Honsam Obano pay. A poyamantemo impuntu obaho nemom from mantema ye voter residence so and penny 40 at 2 just a 24-hour economy no wo mo be did you media bi wo ha e betimi aboa ama from mantema na voter region ejana na so prekope. Kane Tamale Central Russia Benin Swakasa, say a binomo cancer criminal libel be no woma kuhwane, as had their baby was a yanokre. Oru Senyo Jose a na one Ghana movement awda woman no e dia tuja say Oru Sam George wo bona baso e wo dwumedie bi opese die e dwumedie ben. What is a computer mouse? Na wo hwehwe akura ne maami akune pen. Kisi MAJHS wo monya computer lab na behwe nsembo. Na yebetu fa kwa kopie Sudan na bibie si wo ho anhwehwemu bi ahyanse efatukofo wo mo ho dwumedie na ho asam no so ebeba. Ene afoforo no ye de bre o se na KJC no nsiambre mo kase ebo akenkanfo e triple A after Kaneshi ABOAGYE APAM DADAA me ne me woman AKOSUA ABOAGYE wobetimi afra me AKOSUA nhyira. Afe yenye brena SOMPA kase a wo hwe asan ti o hwetie kasebo frem de no yemfa mo anopai na Dr. John Osai Kwapon ajasai wono ekampanimfo a wo ma bene pa ewo emrem CDD Ghana eho no odi ne dwuma na wose donkuma na eka asem bi chese yewra pa obafo bonia mempani aboni din se wono na emehwe kire se aban pani a wono na eba betua wo mai koto kese na no wose ebeya nka wo mo ntwensan kakra na mrasa badwa no se ba se sie wo mo anya wo hwe no wo twensen a ense wo mo bibia de ntia wo kasa ne se ma metoko no de nsem bi no ma koto e ho nsem kura no enyansi enti se ebeye na badwa no wo mo nkontem enya koto ne nti mo mo twensen kopem se koto de ne mu a yenyina beba ansa anka beboa ama wo mai ye mmra no a ye di bu ma ye frɛ no rule of law no atimi agyina ne naso yi
if I understand the minority correctly, there are still legal processes that have been instituted or initiated against the entire process that needs resolution before a vetting can proceed. In principle, I can understand that to go ahead with the vetting may seem to suggest that you know what the court is going to decide with these cases. Now, we also don't know, we don't know what the court will say or not say about this. But I think when we are talking about the entire governance environment and letting institutions work the way they are designed to work, for me, it doesn't, quote unquote, spoil anything if you let those judicial processes take its course before you do the vetting, so that in a way you are sort of not prejudicing what you think the court will say or not say, or what you think the CDD Ghana Hona Penny ye Juma Dr. John was a kwapon and watch say and then I watch ya and a tutu badge kuno asha say one betuto Europe or Bafu Boni anono with your speaker a bayank one chance and saying enquisites a quarto what didn't we in Abeba and Tessa as a dear one munim near quarter became. Nana KJC Company Limited and Opano Siakasi Bona Wuti Sompa 106.5 FM Akra nam ya affiliate radio stations ahuduani nyina ewo Ghana ha. Na ye tonsam no so honorable Senyo Hose wa ye convener edema One Ghana movement. Na wachana june ediafa honorable Sam George jumedie bia wo babedie ediafa cyber security amendment bill. Na cyber security amendment bill ne betimi aboa ama abe for kwanso ye di djuma wo internet so no bamba ho nsam etimi agina. Na wo se honorable Sam George awoyo for Shenkita Hudie so digital innovation and technology no wajana na so peso manfo dodo na kire wo magene ko ebefa so a dwumadi betimi etumpon wasena anu ya ofonsia yerebi mrashebedwene ono bokojo opon kroma kire na gene na dwenkire mu no wabo kokose saade na ye de ba ye fa ne cyber security amendment bill no ebeka omanfo kasaboa ahye wo mu a wo ntimi kire wo mu agene ye fa ne free speech no nti ye hwe ne yie nanso owura Sam George se wo bebie na pro ama Ghana fo nyina wo bi akye na gene ede afa ho eno na Senyo Hosesi Jumedie papa ebetimi aboa Ghana mpumtuo ene nenkanko. I am impressed by what Sam George has done. He's moving governance to a different level. You may not like him, but what he has done is very commendable. He has opened the doors for all of us to participate in the process. The policy legitimization process will require cabinet and then eventually will require the committees of parliament and parliament in its entirety. All right, and this is what we should be doing. And while we should all legitimately have a discussion about this, I think that we should also commend this approach to policy making. When ya dear be a betimi aboa pa se bi edi dwumadie bi ba ye sigina ye bi afo man no ho na ye bi puno de ato so obi amfa na dwenkyere mra waso no wo hu bi a che say ye de draft bill bi say ba bonten scientist cyber security amendment bill ni ye de ba no a ebeboa ama eba internet so ye dwumadie a ye die nipa bi mfa seboa kwan so ma Ghana bambo ho nsam entwope na ankrankra bambo ho nsam no so eso be kata no e ya de papa eno nti owura Sam George oyo so afo Shenkita Hudie so na be for kwantempo mu nimdie bona baso e wosan dwubedie no ehu na cyber security amendment bill ebinum so tete criminal libel bill na ena chiniya ban washada akwa hwane no obo apa san de ba se ye besan ba abe mra biu eno na nam so amaka ne Tamale Central mra shebedwani oro enu safuseni akasa se wono a waye mra shebedwani na sabre wo san tenchen no wo hwe ntokura wo mu nyina no wo hu ni pefe no kure bi anim nti mo bi amfa na adwen konko kire sa we no eye se beye na obi mfa nyansa kwan bi enwu obi hu fi titru e wa abefo ntentamfidie so a se bi opepa ya empepa eno ne criminal libel bill de emfa akura enhia ha. I've heard people say, even insult, we are bringing back criminal libel. Nobody's bringing back criminal libel. Criminal libel has been repealed. Backdoor in law. Evolving situations. And anytime there is an evolving situation, you need to think of the solution to that evolving situation. Once a law is repealed, it's repealed. If you want even a provision of the repealed law come back, you have to incorporate it in a new law. And I don't see any provision in this draft that suggests to me that there is an attempt to bring back criminal libel. But once upon a time, somebody used the internet platform during the time of President Obama, sitting in London. And no, Kane Tamale Central Mrashebedwani, Ura Inusa Fuseni, and watching adwen, it was a criminal libel na, a binumusu se, and when I almost had the abba,
ɛwɔ saa cyber security bill no mu no. Meka ho sɛ na KJC company limited no pa no nsia kase bo na wutie na endpoint homeopathy clinic Gina Baba Joe's bread and cake pastries fonso the Joe's hot cake so ebo ne chidom tontina 74 mission so eka ho a wo moboa makase boy etimi edimo prekope yakoye ni ma Volta region na nasa from mantem wo mo ba mane se wo mo da wo mo ho dikasie mu pa wo mo ye dede se de sompa ye dede won kran ha ama obi ate wo mo nka no wo mo se Ghana ha eba mantem mpumtu ne nkanko wo mu a na ye cha Volta region atwa twenze Volta region de location keke ye baby keka bata Ghana ho na say ye ka mantem bi te say Greater Accra region, Ashanti region, Western region, na ye ka Eastern region ye ka na Volta region kra de asa ketekete bi o mo tokuro bi mu a aso mo hu ni mfa so bia no mpesa sa de no o mo sesa no o manfo hu ne say Volta region asa from mantem so ye di dwe ye wobetimi aba ho no aba be di dwuma bekoso na o mo fa omampanyi His Excellency John Dramani Mahama ne dwuma di e fa ne 24-hour economy ne so na o mo di aye adwuma na o mo dwuma di o mo di nyina ne se wo mo ebema emu obie eti so pese obebie adwuma wobetimi aba pese obeye bibi wo from mantem a wobetimi aba it was the Volta Economic Forum 2025 ekoso e wo Redington Beach Resort not regional minister Honorable James Gunu wono so kasa wanse no de two just say what the two development partners anaso mo pempum to say Wamumra na Volta region yenso yewadoye. Our geography connects markets, our people produce value, and our resources promise competitiveness. Under the forward-looking leadership of His Excellency President John Dramani Mahama, and with a vision articulated through the 24-hour economic policy, the Volta region is repositioning itself as a strategic economic corridor. The 24-hour economic agenda challenges us to expand productivity, ensure energy reliability, support local infrastructure development, manufacturing, and generate sustainable jobs, particularly for our youth and women. Any ye from mantem so for ye Volta regional minister Honorable James Gunu ono and a kasaya which him said womani abria one person from mantem no womutoni ye ne some pakase bonso yetintim ediamawo ene ye free from mantem a wo mo pe no saa na akọ ba bi te se mfimfini mantem nso a wo mo nso wonso na no wo mani abre pa epebie na kisi MAJHS wo mo nso anya de dede na wo mo da ho ase na Dr. Engineer John Penyina Aban wono na watu ne botom na watimi aso asene afide badwemba computer de wutimi de kwa ba bia laptop yi wasoa makoma be de wo ho de desktop asan ka ho de akoma won na weni ya computer lab a wono musima wo mo nti woko bia no no na wode saa enema yi ka ho na wo kire de nti a wo ye saa ma school yi computer lab. It's also the American and it's shared to a friend. The leader that it's multi between the someone laptops, people 10, the desktop to people 8. The day they were school, school to go so I for computer and so Dr. Engineer the Agitech for him no John Penyina Aban wono na tru ne botoma wo yes aye de no ewie na owura Isaac mepenedo wono na kogina education director na namu no wono nso da so ase no wode we ka ho on saying it is you know honest also so that I share our education for you know that you tell them what they demand. Ewie na headmistress Gifty ewisi wa komsin woda engineer ne doma e ba ye be so asene nyina ase na wo san so sire bi kan ho papa sanda do wara what is up for one we come now we do easy and to have to take you easy because I bet you no do easy I prepare for it we not and the do not easy and I say you not share and schools are which are you say I know when you computer and yeah I know computer lab no matter schools in our computer lab it is school
together with Dr. Engineer Aban, the computer lab. And we are kisi MAJHS, AMB, headmistress, Ora Gifty, a Wisuwa Kumse na Kasai. Kasebo wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited adansi hu niema kache na wubenya na da bia mehya wonkom sa wonsu besi wudam mo akoma to yem wobeto asase wo mantem bia wo wa wutie kasebo yi na ma wo kwakoto adansi hu niema de odo chance wubewie no eko basimpiri mu na KJC Company Limited na me kamfo de ama wo ye fa na wo bema ba more than 30 years emfie aduasa na yechire ene wato adansi hu niema ma Ghana for day serious obi atimi asi ne fie wie etiza wo na to apply with building wires, cement, iron rods, roofing sheets. There's a back quality building materials there na kache. And as a whoop per foot only a conscience or brani and two for. If the bill na bobia and sifie, obi wakura mutas as not the one maton. I found a uba besi and tibrani and two for say an amazing for carpenter for you or Majuma. Foundation say near tono, a doom finfia say now boson so and you say near no. Nina a quabas in primo betimi a bow. And I bet on dancing when your money free in chain who coffee and I bet ya would be our Juma na wadi kwa ma eti mo amusi factory mo amusi muda mo amudi dwuma no ekuo ba simpri mo wo bema ba abasoba waji wo Ghana ne amono no enya asam ketwa na na so beto adanse hu ne ma wi asesa nkuku no kaka na fakọ menya nhu hosa na medigu obusumi echi ma befa da bi wuto cement anu atamo cement no na adekọ mo amu won kran eni kumase ye mo maso atese nya mo nko ho no wo mantam dunsia ni nyina tokro bia depo akese ka so amia bebre anwumase ni ho amia nyina no ubehu no eti frɛ no 020 435540 020 435540 now with them endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuantin it was so near sorry where alternative medicine for homeopathy so our dear resa papa dia brewo eti yare na ye kran krono a da bia unum no ekwa na ba edum na so no bra endpoint homeopathy clinic ni ntu no breko e se dua be wo no ye nchaso ye tu ase eti yare no a wono de wa ama bosumi bia na afi bia no wo ba no bra ne hu the root cause of the disease ye wo lab technologists any lab technician no difference ewom lab technologists any sound radiologist it wo ba ye koyare ni mu ankasa ye be ye wo test nye ba bia udura ne atentem no ne ye ma ye be hye ne hu the root cause of the disease edi entina da bia wutie wo ya ekwa na aba edi entina da bia stroke ne ba na ekọ na eba diabetes ne da bia hypertension ne ade bra endpoint homeopathy clinic low sperm count na be ko high sperm count premature ejaculation anya premature biem ye be ye lasting ejaculation ni nyina no ye endpoint homeopathy clinic ne beba uchidom na wodi aboa wo ayare sapapa ni esa wo pa wo abra na yemfa wontu nroso na be wafa ho afa oba nerve disease kidney issues liver issues ni na endpoint homeopathy clinic physiotherapy ene massage wo ye ho adwuma kronoma bo hia kumase eho ene wo ena se wo nkran so spintas kwan so be be friend share signboard na ho no wabo ne nsesen wo temanso community 22 no ba ku nso tuem endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin sa no pe frɛ no wono ankasa befa one Dr. Kwatin ne dom eye 0244 867068 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 endpoint homeopathy clinic ayaresa papa enono na wachi mu yebeye kenke party na ye kenke party dia na eye Jones Hot Kenke eno eti Jones Hot Kenke die kenke papa bia ye de yellow corn no vitamin A wo mu no ene ye de aye se wo mu ton dokro no wo mu ha wo mu nko edwom nkoto aburo sa afa ne wo be ha ne ho atepenten kwa mamfifiri abesa ne do ohia ye ne nkuruma ene ne meko ne ne hyeto na wa frɛ Jones bread and pastries for ne ya tabri kenke na ye hot no a ye de gu chest papa mu ne ye de aba eti eye hot wa ade kurati me che so still na ehye eye Jones bread and pastries for and a day Jones Hot Kenke diaba eti ena juade ya hye na wote fo frase ya hye bosome fo frase se wo pedoko na wo bedi enya hyeto de aboso enya sade bi dia wo no anase bia wo benya fish bi red fish anase eniema bi eni de kanka ho tilapia dia wo no na ebekọ yie dia eni na eno no se wo ye wedding wo ye yie wo ye party wo di wo birthday na wo pedoko no e de asevo a wo mu dia ebe ye o mu da eye Jones Hot Kenke nie kenke papa nie hygienically prepared and then watching so a 3 Ghana so the sepe and your wholesale price in Timo Motor Chrono who's anka wana we anka bra obebra fe na akoto gas okwakoto ja we the besi ja so obebre wo time nina time consuming ya ma eti no an se de begu chest ni mo I chest na ne de abra ya de bra wo no
na afei wo chito ho meko ho na afei wo ton wo dokono eti wo ye yi ana wa frɛ wo event bi ya wo pedodo atu a na wa frɛ yen Jos Bakery for omo odome commercial bank echi ho no a ene omo kodwuma e ma ne ye storage any delivery no so edamufu a ba bia wo frɛ wo frɛ wo mo a wo de beba eti ma wo kenke experience no enye easier healthier and more profitable with Jos Hot Kenke wo betimi afrɛ Jos Hot Kenke e wo 025606883 025606882 na with them Jos Hot Kenke party see ewo baby na 74 misha edro no edro wonu ma yefa immune booster papa na se eba be ye immune system no ho adwuma na immune system no bomodin a se wudi bibia be koyi ama na koyi a na eno chese 74 misha na yefa immune booster papa eno no 74 misha T74 nie yare bedwane 74 misha immune booster papa yare bia benya wo a na soja fe wo nipadua mu no ayemre it is a wood SOMPA 106.5 FM Accra. Na Debiano and Oyare, Adiachi away, I say immune system na asoja for no mukoma wono, one more boho. Say 74 mission, who power homo, who empower homo when ye, it's one of maswa, hypertension never pay, kidney issues never pay, infection pay, liver pay, just say liver infections near the woman body pay. If it's a woman 74 mission, ye funny immune booster papa, ye DHC, ye Afra FDA anjiatumu tete dudo no ena se yayi ni se nsuo we enyanyo no yana nanom wo no no manyinya wo manim we dia wo no ma na wo sere wo no 74 misha na wo sere na wo se so na chese dudo papa no de na wo mu nyina na ha mani nubra no wo benya na pepepe na ma arthritis ni chest pain ni asthma no ni nyina akofi se immune system no ye adwuma e de ama so wo pedudo to wo kan shi drug lane kuma se ashtan colina keba wo betimi afre 0246073 0246073 and 050162891 050162891 so wo no do so apia ne nyina tugu na fa 74 misha na fa si ho me kan wo se SOMPA kase bo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra woni aba AKOSUA aboagye wo betimi afrɛ me AKOSUA nhya me ne apam dada triple A man ene de ma wo ye home so ye ba ye beto so Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3D malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA agi ejwadi enkratuo yi atu. Endpoint homeopathy clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adwujo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Ase wo di ne ho akro. Ase wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo demu fo a. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwujo. Kidney problem, prostate de. Eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se obehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo ginemu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obi a ebe kire wo. For endpoint ewo 0244 8670
02068 and 02742343321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamudemufo. Tontonte. Yanum sani afadwen. Ne afadwen mpa. Say na nanum se brebi beba. Ama tontina 74. Opa ye simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanum dudo so. Se de na dudo bua ma nanum enyare basabasa no sa na tontina 74 ana T74 ebwa nipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no. Abre bia ne ho den. Tontina 74 yin so yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratwe atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pampa na abusua ye kwakowie wa amanone no nso no Sudan ni ho na asemifa na mom Adamfo pa radio France abrochima mu Paris sabre sade dombutu ho a wo mutie ya George fo nyina ka ho asemi nkyiremu ma memfa mawo Sudan ni bi Ibrahim ne ye de frɛ no na meka sei wo gina court wo Paris ya wo mu bubu abono nyame ampata mfinhia dudie obetumi atwa ewo enaduafie na kwadu a wo mo de boni nyina ne se wosanada na etoso dadu na mienu emfempem mienu na do no miensam ho no wo kofa saa balu yi bi a yetime ade fa nsuosu didi agoro wo nsuosu yi wo kofa bi eso a passenger fo gu so de wo mo fa nsuo no so na ekokopa ye na agya nipa kwa akotigum enam so ma nipa nso de wo mo ti nananam wonse do enti se kwadu a wo mo de bon ne se wasada aboni tirimu pa fanyansa kwan aso nipa akokum wo mo ewo nsu kese so na eno na wo mo de ne gina court no se ne lawyer ntimi antwetwa anyene de mfinhia du obetwa nyame de che dachena court otenase a wo kobie na wo ka nipa du a wo mo bo wo mo kwadu ye no nso ebikura ye Afghanistan fo a wo mo nso na wosu se eye nsu so saa na wo mo enam a enam so ma yekoso wo mo panchi no onde de atodwa se eye ntokwa na asi wo Sudan ena ne wo dwana pe ba bi di ne tiri abo afa ni kurom Sudan ho no nso kura nsu kase bia ni ho ya wo mo de besua se ye de sushema na be fa so anasa de na mo de ye de balu edidi agoro so de ende wo mo ni mo ho asem enu nti ena ma wo fa bari nti sa asem eto George asom na watimi agya no de a ene edachena wonya tenase a se de ho nsem besie bia no SOMPA kase ne se edikosi ase ya de besomo Nana KJC Company Limited and upon Siakasi Bono SC and some of this summon of the Democratic be and say voter region, Wamu Voter Economic Forum 2025 Abba. Now Mobota say Bema man Tamu be Ama or Mount for who say Jedie Nim Punctu so or Maya Crado say voter region and Kagana Juana say Batahon Keke now Wamun so ewa do ye. Sada and Chief Justice Bafu Bonnie Nevertin no Dr. John was a quapon say Ebeyanka speaker one train ensensen kakra enkosi se court bebua ma metoko no nensem no Owura Senyo Jose and a convener dema one Ghana movement or bo honorable Sam George Abaso said why there's a cyber security amendment bill no was what the babejum near in Ayat Sayajune about internet soon komudia na mabebi sesi de to near diato na enfranto eno na ewura Yunus Afuseni kane Tamale Central mra sebedwani se ebi se tete criminal libel law no enye no na we de akura agina brane
Kasebo efi Sompa 106.5 FM akra no efa your headquarters wo kuma se eyo Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Paris France Adam for radio takwa Sompa eyo 101.1 takwa Sompa Techiman Sompa Sunyane Sompa Nkranza Sompa Doma Sompa Mankesim 106.1 FM eyo Kingdom FM wo monso FI decoder so baby radio ewo no ena Sompa 106.5 FM eno ko Facebook a wo benya Facebook live no ye wo ho wonya bo Sompa 106.5 FM akra no like it na share page no and Sompa FM live no so YouTube your website ya bona bede tintim no bro focus ma won pechi no akokenkan and we www.sompaonline.com nana kj se company limited no pa no nsian kase bono no quality building materials na kache na wo benya endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten se braya resa papa fie no Jones hot kinky dokono papa eno no obi a odabie e se de obi e to dokono se mpacho we Jones de ni bia na anasa ya anom no e se no de yellow corn no na vitamin A nso ewo mu ena 74 mixture woman so wonuma immune booster papa yeda Kaneshi market yeda woman ase sanso ena Kaneshi market complex empani fu ebi o maproma ye ma fiada ye peja ye studio free Green Hill Street efi dome edi kosi Kaneshi lorry park kese a woman ye call nakra na adwadi fo wo taxi drivers ne trotro for musimo video no tuni free station adadafo ni nyina de aba betom no no yeda mo ase se Kaneshi de ya gia boso ya beda ye hu odi wo ho dome nso ya fa ho Kaneshi ya fa ho kantamantufu e mo ye ready ye ba munyima video ntontwere baby ana mo fanto Sompa 106.5 FM ye di radio no ebesi mo pono no ne ene mo akọ nakrana ye da 21st clinic ase wo mo ye free health screening edema edom and a 365 event wo mo ene mo brandy the whole place man ye Sompa down so station bia nya bi da ye pia bonte ye ba na pabene so enya asem ke 20 mo nso ye da mo ase mo man ye makọ ye bell beverages mo nso ye da mo ase drinks ahodo amode be che ye Leicester Ghana Limited amode yas toothpaste and the brush abadwa so ye temo so ane asori fi se mo na mo page studio no edikosi Kaneshi edwom sanso na Promasido Twisco na no pa na mo chema obi ano mo ma Kaneshi dwom edwadifo wo mani gye yankasa ma ne bruso nte Promasido yeda ma se Twisco energy food drink no ena eno achi onga ne yam vita ne nyina no ne nyina nso eka ho bi ena Sompa edwumayefo metemoso ana masori technicians any presenters monso minimo ho agrokra medamo asese modi adwumaden ne adwumapa epia station kosi Kaneshi ma Kaneshi de yeda ye ho di big time ma obia etemu nka ye ne de kasebo yi esomo enano pay eyeme akosua ago aboagye wobetimi afemi akosua nhira meni Kaneshi gagai triple A mai ejapia apam dada ya da wunanse